با سلام و درود. درس امروز شناسایی با نرم افزار برنامه کد سیمو. کد سیمو یکی از بهترین نرم افزارها و ساده‌ترین نرم افزارها برای طراحی و نقشه‌کشی مدارهای الکتریکی است. علاقه ورژن 4 همین نرم افزار است. شما میتوانید طریق رایگان کدس در قسمت جستجوی گوگل کد سیمو ورژن 4 کنید و سایت های مختلف هستند که این نرم افزار به طریق رایگان است و فقط زمانی با کشید دانلود همین نرم افزار در شما یک فایل دیگر هم با نام پسورد هم ممکن که باشد که رمز نرم افزار 4960 برای همین نرم افزار چی ورژن 4 چی 3 و کدام ورژن هایی که باشد میبندیم و میکشیم که تو که رمز زمانی که شدن و نرم همینجا رمز میپرسد از ما 49 62. یعنی نرم افزاری کد سیمو ساده ترین نرم افزار است و حتی نصب هم بالای ویندوز لازم نیست چون که به شکل اگزی است. فقط میکشیم و کار میکنیم. این یکم طلبات های مرکب ندارد برای همین لپتاپ ها کامپیوتر ها. در همه نمود کامپیوتر ها وصل میشد نصب میشود. این است ورقه کاری همین نرم افزار. عبارت است از منیو، قسمت بارز، تولز بارز ها و این قسمت هم است برای خط کشی و المان کشی. منیوش هم است عبارت از یکم نیو نقشه جدید، ورقه جدید، گشودن، بستن، ثبت و اینجا هم قسمت پرینت چاپ کنی و این قسمت هم سیتینگ. یعنی من ریستور میزنم. یعنی این تنظیمات همین ورقه کاری ماست. یعنی ورقه کاری ما I4 و یا I3 باشد، عمودی یا که افقی باشد یا که یگان اندازه خاصی ما. و در این قسمت هم دیسپلی اپشن قسمت مهمی که هست. اینجا میگه که دیسپلی سیمبل کانکشن، یعنی برای ما این مهم است نشان دادن رقم کابلا و اینم همون خط یاری رسان برای کورسور است. ثبت میکنیم و قسمت منوی دیگر منوی ادیت که این قسمت هم هست. کپی پاست، اندو، ریدو، قسمت ادیت هست، تحریر. قسمت دراو قسمت نمین خط کشی المان که در این قسمت هستند. خط راست، بازکنجه، الیپس، مربع و غیره. قسمت مود این قسمتی است که برای سیمولیشن که المنتوش در این قسمت هم وجود دارند. یعنی ما میتوانیم که در همین یک برنامه کد سیمو یک چند ورقه کاری داشته باشیم. حاضر ما یک ورقه کاری داریم برای ورقه کاری جدید ایجاد کردن. ما میریم یک ورقه دیگر ایجاد میکنیم و در قسمت ویندو نمایش به شکل کسب میبینیم دو تا. ما میتوانیم دو نقشه در برنامه دو تا نقشه گوناگون سیمولیشن کنیم. و این قسمت مود هم میگه که همین دکومنت یا حجت و یا همه حجت ها سیمولیشن شد. قسمت ویو تنظیمات همین اکرانی کاری است. یعنی این قسمت هم هست. در این قسمت است ویو زوم کنی و قسمت بارز همین طول بارزایی که ما در همین قسمت داریم کدامش فعال و غیر فعال کنیم. خیلی ویندوز که گفتیم برای
намоиши равзанои коринус, нақша варақҳои коринус ва ин қисмати ҳел. Ва инҷо ҳам аст якум тулбарс барои кори simulation start stop бар ин қисмат аст. Ва инҷо ҳам элементҳо, символҳое ки мо бо онҳо кор мекунем. Якум аст power feeding, яъне манба. мо манбаи такфаза дорем, заминпайваст такфаза, сифаза бо заминпайваст, нейтрал ва комил нейтрал заминпайваст. манбаи ҷараёни доимӣ ва ин қисматам муҳофизаҳо ҳастанд ва ҷудокунакҳо. қисматҳо автомат, яъне ҳамон калидҳои миниатурии мо, қисмат контакторҳо, теғаҳои контакторҳо, қисматам муҳаррикҳо, яъне муҳаррики асинхронӣ, сефазаи 6 сима, якфаза, такфаза ва инчунин такфазаҳое ки дигаре ки ҳастанд. қисматам аст қисмати идоракунӣ барои мадорҳои қудратӣ, идоракунӣ муҳаррикҳо. ин теғаҳо аст, теғаҳои ёрирасон ва қисматам шастиҳо, тугмаҳо, старт, стоп ва гуногун. Мо ин қисматҳоро комилан мебинем. қисмати сенсорҳо, ҳискунандаҳо, инҷо ҳам аст симпеч, контактор, реле ва релеҳои замон, чароғҳои огаҳкунанда ва инҷо ҳам релеҳои электронӣ, ССРҳо. ва дар ин се қисмати дигаре ки ҳаст, яъне мо якамам метавонем бо PLC-ҳо дар инҷо барномаҳои содам бошад тароҳӣ кунем. Забони FPD, забони ладер, норбонӣ ва забони SFC. Яъне мо метавонем аз ин нармафзорам якамам дар барноманависии PLC-ҳорам биомӯзем. қисмати модулҳои input output аст ва инҷо ҳам баъзе PLC-ҳо ҳам ҳастанд ки мо метавонем онҳоро барномаашонро нависем ва бинем ба кадом қисм кор мекунанд. инҷо буд пневматика, силиндрҳо ва як қисмати наве ки дорад, қисмати символҳои 2D ва 3D аст. дученака ва сеченака ки мо метавонем ҳаминҳоро нақшакишӣ кунем ва аёнан бинем ки ба чӣ шакл кор мекунад. 2D бошад, ин 3D аст. 3D 2D яке аз беҳтарин барномаҳо барои намоёни ҳамон мадорҳои электрикӣ ва тароҳишон. ин қисматам аст қисмати кабел ва пайвастагиҳо. ин қисмат хафсии кабел ва намудҳо. Инҷо мегӯяд фаз, инҷо нейтрал, ҷараёни доим бошад мусбат манфӣ, инҷо пайвастагӣ ва ғайра. яъне ин буд шиносоӣ бо нармафзори CADE SIMU.